Malta, l-Italja u l-Greċja ser ikunu fuq front wieħed, front komuni dwar il-kwistjoni tal-immigrazzjoni rregolari li ser tkun diskussa fil-laqgħa tal-Kunsill Ewropew fi Brussell. Il-ħamis u l-ġimgħa l-Prim Ministru Joseph Muscat ser ikun Brussell jattendi laqgħat importanti li ser jitrattaw fost l-oħrajn il-kwistjoni tal-immigrazzjoni rregolari. Fi seduta parlamentari ta' 2 filgħaxija l-Prim Ministru Joseph Muscat ikkonferma li l-immigrazzjoni regolari ser tkun fuq l-aġenda tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew. Ħabbar ukoll li Malta ser tkun parti minn task force li twaffqet fl-Unjoni Ewropea dwar l-immigrazzjoni regolari. Il-Prim Ministru Joseph Muscat saħaq li issa ser inkunu qed naraw jekk fl-Unjoni Ewropea hemmx tassew irrieda politika sabiex tittieħed azzjoni konkreta. Sostna wkoll li pajjiżna ser ikollu l-appoġġ tal-Greċja kif diġà indika l-Prim Ministru Grek Samaras fi żjara li għamel f'Malta. Fil-fatt il-Prim Ministru Grek qabel mal-Prim Ministru Malti li din il-problema mhijiex biss tal-pajjiżi li huma fil-fruntiera tan-nofsinhar tal-Ewropa, imma responsabbiltà li għandha tintrefa' mill-Unjoni Ewropea kollha. L-istess diskors intqal mill-Prim Ministru Taljan Enrico Letta fil-Parlament Taljan. Nessuno da solo può farcela. Ogni volta che avviene quanto accaduto nelle settimane scorse, la campana suona per tutti, per l'Europa unita e per ciascuno dei suoi Stati membri, anche il più lontano del Mediterraneo. Il-Prim Ministru Taljan sostna li l-Unjoni Ewropea ilha ħafna distakkata u li forsi issa ser tibda tieħu azzjoni. Bħall-Prim Ministru Joseph Muscat, il-Prim Ministru Taljan sostna li fil-Kunsill Ewropew mhux ser jiġu aċċettati soluzzjonijiet li ma jindirizzawx il-problema b'mod konkret. La discussione giovedì e venerdì sarà decisiva per mettere sui binari giusti questa discussione e non accetteremo a Bruxelles compromessi al ribasso. Kienet Malta li qajmet id-diskussjoni dwar il-problema tal-immigrazzjoni regolari. Meta f'Lulju l-Prim Ministru Joseph Muscat insista li l-Unjoni Ewropea għandha toffri aktar għajnuna u għandha tfassal pjan konkret biex tindirizza din il-problema. Sa dan it-tant fi stqarrija l-Partit Laburista jinnota li l-Prim Ministru Joseph Muscat kemm il-darba stqar li jekk waqt dan il-Kunsill ma tinstabx soluzzjoni adattata mhux ser joħroġ jgħid li huwa sodisfatt. Il-Partit Laburista qal li fil-waqt li l-Gvern qed ikun wieħed sod ma' min ma jkollux ħajtu fil-periklu ma jistax ifettaq mar-regoli meta jkun hemm ħajjiet fin-nofs kif ġara fil-każ illi seħħ viċin Lampedusa 15 ilu. F'dak il-każ illi kien għall-kap tal-Oppożizzjoni kellna nibdew gwerra diplomatika minflok insalvaw ħajjiet l-immigranti, temmet tgħid l-istqarrija tal-Partit Laburista.